Ezikhuluma olungudaba la esethanda ukuphuma kakhulu esandleni mina insizwa. Ngikhuluma kakhulu ngani nensizwe esengangathi nezinye iziza ngemuva ngoba ngicabangela kakhulu. Mina nje kakhulukazi enisengangathi ngiyazi ukuthi nizokwazi ukuzwa nabeza ngemuva bazokwazi ukwesaba bethu ngoba abanye abasalungiseki. Akukwazi kulento engakhona umfana kumele ayibone nekumele azazi. Ngisho emlonyeni nento angayikhuluma umuntu womfana ngoba yena akahlangani nayo akayazi futhi ayenzeki kuyena. Njengoba umuntu wesilisa nje ingakho ngisho unelawo kwakhiwa ilawo ekhaya ayingeni intombazana ima lapha eminyango qobhuti kuthiwa ngikucele ngoba uthola ukuthi mhlawumbe unezihlambo zakho la unemithi yakho la uyayiphalazela uyayigqumela njengomfana ufuna ukuthi ube nezihlanzo zakho uhlezi uhlanzekile uthandeka so yona ngoba ungenzeka uma ngabe ingena uthothi isendaweni yayo ngeke izokwazi ukungena izobe isiwubulala lo muthi. Khuluma ngalawo bantu abalohlo abayazi leyo mpilo leyo yesintu abathi uma ngabe zushaba ethatha izihlango zawo beyifake lapha enhla kwesibaya bese kufakwa intelezi laphana. Abanye baze bekwazi ukuthi bethathe umlotha befike ufake ezihlangweni zabo bewugcobe lapha endlini ngenhla bewufaka kanje umlotha kuzona bese sihamba bomkhulu siye emcimbini sicela ukubuya siphile ngisho bengenayo intelezi benibobuya bephile sazokhuluma ngomlotha ukuthi ubaleka kangakanani. Bafowethu ngicela ukukhuluma nani insizwa zakithi awukwazi ukuthi manga intombi yakhe iyoteta uhambe uyomukela umntwana uyombona unkosikazi wakhe eteta uma ngabe umZulu ngqo ngaphandle uyiPakistan. Awukwazi kunento engamele sizazi kunento engamele siyibone awukwazi ngoba ngisho emandulo kwauthi uma ngabe itetele ekhaya ngikhumbula kahle nje kwakuthi uma ngabe ukuthi bayabona umuntu uyasika laba betetele ekhaya sasixoxa sizingane zabafana kuthiwa hambani mhlawumbe kuthiwa hambani neinkomo emathatha besisabula ukuthi sisazodla safika leso sigameko uma ukuthi kwenzeke ebusuku kwenzeka show ukuthi uma kusekuseni asingeni kule undlu asikwazi ukungena nhlobo uzomfica umuntu sekuthiwa sekubaswe ngisho umlilo uma kuthiwa mhlawumbe bekilini izulu kubasa umlilo lapha kuzafudumale uzosekukhala ingane awani sekunomuntu la ekhaya abantu ababelethele ekhaya asiyibonanga yonke imishilibici yakho ukuthi bebenze njani amakhosikazi kuphela wabufice segcwele kulowo muzi. Asikwazi bafethu singabantu siphila isintu kuthi umuntu akahambe omukela umntwana lapha esibhedlela kuthi isimanje manje kunento engamele siyibone into ekumele singasimele sizazi ngoba automatically kuumfana ziyakubulala ubufana kwena ziyabulala ubufana kwena iyafana into enza abantu besifazane njalo ngenyanga kumele uyibona kumele uyazi iyazwa yibona ibona yibona asiyazi nokuthi iyenzeka kanjani ngasiphi isikhathi kunento abafethu engasidingi thina sabantu besilisa okumele singazazi musana ukuthatha abantu ilento kuthiwa romantic tontoni into yamangisi leyo akakwazi umuntu wengane yomfana omukela umntwana esibhedlela ayutetisa umkakhe kuthiwa akamemukela umntwana. Into enjalo yenzeki yihlazo angikhulumi la ngoba abathe Jesus Jesu like khuluma ngomuzi ophilayo mina khuluma ngomuzi onenkomo nezimbuzi uma uthi awunawo amandla lezo inkomo kodwa usiko bayalazi balandela uma ngabe ukhona into abangayiboni kahle ekhaya bathatha izagila bocinga kwabamanga ukuthi kwenzakalani. Ngikhuluma ngaleyo mzi enobuntu ephilayo awukwazi ukwenza lonto hey uyamangala obhuti abadala manje ngaye esibhedlela ngayiboyela mina ngiyimukela umntwana wami wabuya waphuma nengubo ezalwe mbethe umukela kanjani umuntu uyomtetisa kanjani umuntu ngoba kunabantu abenza lo msebenzi abaqashwe lo msebenzi. Niyalibulala izwe niyalibulala ingane umuntu wesilisa nje akakwazi ukuba nokulelungelo lokubona umuntu wakhe emebeletha sasikhishwa ngisho emakhaya why sasikhishwa kugcwaleza lokazi iqhhu ngikhumbula kahle singangeni kulondle lesikhathi singangeni ngoba kunento abathi babiza umntwana bethu umzanyana ubelethi usewumdlezane angazi noma ngiyaphazamana uyabo bemenzela iphela hayi bakumele azalamba umdlezana uyabona ebophelana sikhuluma ngalabantu sebevele banamhlanje bengafuni bethi kubhlungu abo bangabi nasisi ungasiboni nakancane ukuthi lo muntu lo unomntwana sisho siphele sithi inyaya isisu awukwazi ukumukela ingane esibhedlela niyalibulala izilo babamkhulu lezi ingane lezi zithi kuba romantic lokho ayike umbhedo lonto anuwona amaPakistan anuwona amaNigeria ngamaZulu bafowethu ngiyabonga ethuba.